diusang para buasiu pado aja mekeja inik daging kepatutan itu nunan tutuah sandang pesan saratang nyen diwu disajeroning ajaran tatua gamuni tuah mulu kepatutan totonan angin nyulukin di kalaning materi kayu wak mana luwe domi mulu ane madan kepatutan ane mau tamu saat maku suluh waluyu kadi damar waluyu kadi sangyang suruyu manyunarin eliangan pienahen pasti diusang prabuasiu pado ajak mekeja astanggo Aryo Margo catari saciani gegelaran sang siwu budu sidante tutuah patut elingan idiwu kencan hidup mareng bumi kecenek nyanyi tadiwu binakaning dasar saluwiring ane manresti ane mentik hidup dini dijaga tadiwu dan maare ngawinan asung-asung mapu wiwit sangkaning mewali panerestin jatmuni ke jagat sekalo tutuah nebus ane madan buah karmo ane boliwat sinah ngemangguhang ane madan sedih ngemangguhang sang sare yan mengalir demi tiasan nah nitu
jani dewa sang parabuasil raos sanggelah ining nyujur panomadian ane melah ane mau tamu dua ada dua jalan nomadi manuting kadi pangandikan sang maraga putus ide sang maraga paradnya tutuah dadu pinakaning rurung manyerwadi ayu berantu sang sareng yen tibuat ane dadu totonan dewa sang parabuasil tuah rubinedo mano tas terus saras samus cayu tuah purusu kelawan perdana jele kelawan melah setade katutuk katekaning sang sare wenten asyiki dewa sang parabuasil pada ajak mekeja nah jane raosang gelah ade abesik tutunan aneh rahat pesannya tu dewa sedetan ke buat anis sing dadi kelidin raosang gelah tekining dewa sing jadolen tutuah rasa sedih rasa sengsarane yen gampang nah kiwale kini nyentuh dewa di sotani ngeragu ngeresepang ane madan tatanan hidup di kala neragu kepetengan bingung gampang ngeragu bahan menahin nah kiwale jani raosang gelah tekining dewa yan nyadiakan anak suci setunen jani gelah ngicien ane madan pejalan patut ngalakin ane madan sengsarana aku buin nyen lante si dewa ngame-ngame sang maraga paradnya sang maraga putus
andog mewah ngaruh mapu wiwit sangkaning pedeng situ bingung ane ngaliput anggo sari reduh dewa ratu agung jegjoh nepukin ane madan babena setatu pekeuh ane gumanti kepanggo doh persanggo nyunukang sang maraga suci ya. Padot sane madanu nah suwireh buku ke kitu pedang situ cara bahasa Indonesia jeg buntu pemikiran jeg paragat subo jeg mekejang nur kitu anak kinyamatang mungareng hiadap manuasa Dewa Ratu Agung Dewa Sang Prabu Asih padu ajak mekejang kitu nyen ngeres-resin ani mitetin daging pai depan jatmune kewah sang hiadop nganahin sawireh ketil pesannya kewah hidup dadi manusia tuh nyenane makade ada catur margi ada kepatutan tuh ane sandang pertiak sayang karonan iya pun gawas tani yan rasaya wih Dewa Ratu Agung Dewa Sang Prabu Asih padu ajak mekejang sewireh kaliput katekaning pedang situ gegodan jagate kewah pesan yang tipet perati raso-raso yang nomadi dados manusia